Sika Tiragsak Ko. Tinapalabas, nagsangsangit ni Elisa gapo iti nasao ni Jinky ken kuana. Nga iti mabiit ket agkalaysadan ken ni Oliver. Naliday ni Elisa, isu aliniw-liwan ni Richard. Naglabas ti sumagmamano a bulan, madlawen ti sikog ni Jinky. Isu anapanda iti mall, tapno aggatang iti masapsapol ti maladaga. Iti mall nga yanda, nagsasabat ti dalanda kada Elisa ken Richard. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sika Tiragsak Ko. Dagiti sumungat, Mama. Ni Elisa. Masiko. Mabiit lang, Mama. Kasarita kida. Oh, Richard. Jack ni namlama ang makita kayo dito yung mall. Intan, Richard, sweetheart. Sige, Miss Jinky. Surutak ni Elisa. Anya dyan balikas ni Elisa? Richard, sweetheart? Oh, anya di kaya't asawan dayta? Isudan? Jinky, ha? Mama, Ni Elisa day chaya. Kan apay ngagdadagsan. Asawa na ka di ti kadwa. Diyan mo, Mama. Ngam, sweetheart, kunana ka ni Richard. Ala, umay kaniha. Saan mo ngay kan day chay a babae? Well, Mama. Sir Richard, sorry. Tay nawagan ka iti sweetheart. Pasensya ka lakuman kanyak. Jack la kaya tiriribok. Iso akas di tiinyawak ko kan ka. Sorry talaga. Awanan yaman na. Gapo ta maawatan ka, Elisa. Agyaman ako na, sir. Mabalin ka di mapantan iti restaurant? Ngam di tapay nakagatang iti daduma ka sa pulan ti maladaga. Itintulangan sa bali agundaway. Jack namin kayat nga agsabat ti dalan mi ka ni Miss Jinky. Ta sigurado, pagsasawan naktumanan iti agkakasakit. O sige, mapanta iti sa bali amol. Rumortan ditoy. Agyamanak, sir. Gumatang tamatan iti kawas mo. Daytay komportable ka. Ngamin, saan anasayaat no nakapantalon ka akasta? Saan na bale? Tadi garter to yung pantalon ko, sir. May mayat matlang akitaan no nakabistida ka. Saanan, sir? Isupay agastos dayta. Alakit din. Mangkita ka ni ti bestida. O sige, kat agyaman akmanen, Sir Richard. Nabannog ka, Elisa. Iso nga ginanaka pa'y. Ang naskan nga inakon agtrabaho, sir. Aginana ka pa'y. Ala, sumar ka iti salid ko. Taing ka aginana. Sir, Oh, anya pa lang ter aramidem. Sumar ka dita salid ko. Taing ka pa'y aginana. Aginana ka pa'y. Sakbay nga agtrabaho ka. sige, sir. Inak mangisagana iti merienda. Tama nga numabisin kan. O sige, agmerienda ka pa, Elisa. Ado day ta merienda, sir. Danggayan nak. Sige. Sir Richard. Apay ngagluluha ka. Amom ka di. Nakasaysayat ka tao. Awan makunakan ka. Kat nagasat ti babae nga agbalin nga asawam. Anya? No kumata. Taan niya? No kuma. Kasi kalahangan ni Oliver, Sir Richard.
Siguro, nakaragragsak ako, unay. Di kagda nag-Elisa. At dakla ta dito'y parakan ka. Saan ka amabalin na baybayan? Nang runa tagmay may saka. Sir, agyaman ako, unay. Nakasaysayat ka. Ala, di ka nagsangit akasta. Sir, Huston ti pa nagsangit mo. Kat manipod ita, jak kayaten ang makita ka ngagsangit. Panunutam. Kabaalam da ita. Kan addaak asidadaan amang tulong kan ka. Sir Richard. Saan mo na panunutan tinobyom? Katawan sa bali a panunutan, ka nagbalin nga inspirasyon mo iti biyag, no diti ipasngay mo. Wan, sir. Kat agyaman ak iti daytaan na sa kanyag. Kita, Jinky. Nagmaya at abuy-buyaan dagiti kawas ti uping anak kasampay. Wen, mama. Adanton apo ko yun. Agbalinak to a lola. Wen, mama. Agbalinak to matan ang mami. Kat daddy ni Oliver. Wen, iha. Ay na. Magagaran ako na makakita iti agbalin nga po. Di kayag danag, mama. Manulangan abulan ti palapsan. Agpas ngaya kon. Wen, iha. Iso nga iwa naman ay bagtabagim. Wen, mama. Pasig ana sustansya amakan ti paunag mo. Tapno na salunat kayo iti imatam. Wen, mama. Apay ka di ngay nayabanak dito'y terasa, Ma'am Jinky. Sita, ibagan man kanyak tipod no? Adda ka din napasamak, iti nagbautan da Oliver kan Elisa. Ha? Kaya't ko nga ibagam tipod no? Nay, anya ka di napasamak ti kayat mo asawan, Ma'am Jinky. Amom ka di? Nagsabat ti dalan ni kan ni Elisa? Kat nakitak amasikog? Ha? Masikog ni Elisa? Wan, iso nga ibagam man kanyak ita? No ada napasamak, kadakwada adwa? Ha? Ay, jak masungbatan day ta, Ma'am Jinky. Masikog ti awanan bain a babae. Ay, ang mga no adan nobyo na, Ma'am Jinky. Kat, ang mga no nagkalaysadan. Iso aday ta, masikugon. Amom ka dino sa dino ti pagnanaadan ni Elisa? Ay, jak amo, ma'am. Jak tupay amo no anya ti cellphone number na. Iso nga awan pa ka kontakak kenkwana. Di ka kuman aglibak kanyak, Sita. Ibagam no sa dino ti ayan na. Talaga ajak amo, Ma'am Jinky. No amok, dinabayagan asinarong karak. Ngam, talaga ajak amo. Ay, abiyamanak. Nakagai ka kaon dito'y hardin. Daw, atoy nangyagak iti merienda. Agyamanak, Sita. Daw, amom ka day, masikog ka no ni Elisa. Ha? Kasta ti ko na ni Ma'am Jinky. Nasabat na kano ni Elisa ijay mall. Kat masikog ka now. Kat damdamagan ni Ma'am Jinky kanyak. No adda kano napasama kadakwada ka ni Sir Oliver. Atapan na ka day? Ani Sir Oliver ti amati sikog ni Elisa? Wandaw, kasta talaga. Kat sika, anya ti panagkunam. Ni nga ta Sir Oliver ti amati sikog ni Elisa? Mabalain. Ha? Kayat mo asawan? Mamati ka iti dayta? Adda posibilidad na, Sita. Sa bagay, oray siya. Mabalin akasta.
Jack laing baga ka ni Ma'am Jinky. Narigaton. Amangan no riribok man ti parnuayon na. Una, parikot at talaga no kasta. Isu na saysayaat no aguli magtalatan sita. Saan ta asasawang da ito'y abanag ka ni Sir Oliver? Wendong, aguli magtalatan. Kaano nga ta asarong karan na ta ni Elisa? Kayat ko kumamo ta kasarita. Kayat ko amaamuan, no sa dinaw ti pagnanaudan na. Bay amon, no di na kayat ngay pakaamukan ka. Idaw-dawat talangan. Asapay la kuma, tanasaya at latta, ti kasasaad na. Oliver, agyaman ta nagawit ka. Inton bigatan ti check up ko. Kat kayat ko ako yogan na. Mabalin ka diyan ni mamalangan ti mangkuyog kun ka. Sika, ti kayat ko. Ado ti aramidak itay japasdak. Maminsan la iti makabulan ako yogan na kagpa-check up. Ipaay mo kumaday ta kanyak. Para iti ipasngay ko nga anak ta. Kan maysa, saan matakanayon Apaman nga agpasngaya, saan kanton amasinga iti trabaho. Sige, wanen. Tapno awanan ti adu piasaw. No kasta, kuyogan nak nga rod inton bikat para iti check up ko. Kalpasan na, kayat kong agpasyarta. Kan gumatang ta iti nagduduma a prutas para kanya. Richard, anak, may salaangan abulan, aganak ton ni Elisa. Wen, mama. Ay, talaga asikan titimak darakas la asawa na. Wen, mama. Agda nagaklangamin kan ka, anak. Ngamin, ay ayatam ni Elisa. Saan mo tasikati ay ayatan na? Amang ano anyakit din ti mabalin nga ibu nga nadaytakan ka. Di ka agdanag, mama. Amo kon ti mabalin nga ibu nga dayto nga aramidak. No mapaayak man, awanan niya man na. Tinapatag, natulungak ni Elisa. Anak, No apay nga minakastoy, mama. dayta ti pagdanagakan ka. Taytapay laeng kat amok a masaksaktan kan. Kasanun to intundumteng ti aldaw. Ngagasawan da Elisa, kan tinobyo na. Mama, Ala anak, no kastaman bilang, si pupuso ko mga klunam ti amin. Tanalabit asaan aparaken ka ni Elisa. saan kan ngagtrabaho pa'y, Elisa? Urayam langan ti panagpasngay mo. Sir Richard? Kasta nga ruti ko nakalkuana, Richard. Ang mga numakapadagas kan kuana, ti mabanog. Kat umadan hindi pa nagpasngay na. Kabaalak pa'y Madam Christina. Saan ko maanatangkan ti ulom, Elisa? Di kagdanag, Richard. Saanan nga agtrabaho ni Elisa? Agyan latan diti balay. Wen, Tita Christina. Sige, no kasta ti kunayo. Sa anak nga rudan nga agtrabaho. Nasayat no kasta. Kitkitaan mi lang ti pagsayatam. Isu asaan ko maanatangkan ti ulom. Agtungpal ka iti ibagami. Sir Oliver, itaman pa'y ngay may ka dito'y harden. Kaya't ko tagpahangin dong. Napintas dito'y harden, sir. Amom ka day. Ni Elisa tinangimula ka dagita amasitas. Nagpipintas dagiti sabong da. Nalaing gayam nga agmula iti masitas ni Elisa, sir. Uwen dong. Gapot amay saman nalo ni Lisa. Iso nalaing agmula. Ha? Wan ka no nga rod, sir. Kastamat ti kunana kanyak. Aging gaita, saan ko pa nakit-kita ni Elisa? Siyam abulanan at sak nakit-kita. Kailiw mo ka day, sir? Kaili ko na yan, dong. Ay gayam, sir. Umadanin ti panagpas ngay ni Ma'am Jinky.
8 bulan ti tiyan na. Dong, May sakan ton nga ama, Sir Oliver. uwen, dong. Naragsak ka kaday, sir? Tagbalin kan ton nga ama? Uwen, naragsakak. Tadan ton anak ko. Un, sir. Talaga ang naragsak, ti maysan nga ama. Addan anak mo amang linglingay ken ka. Jak makaturog. Dituyak pa lang terasa, tagpaangin. Richard! Richard, anak! Oh, mama. Imawag kanukan ka ni amiga Christina, ngam di mo sungsungbatan. Ipan mo kanu ni Elisa iji ospital. Ha? Aganak samutan ni Elisa. Aganos ka, Elisa. Dandanita yun iji ospital. Asilip tayo ni Lisa. Aganos ka labihikan, Elisa. Sana bali, asidip tayo iji ospital. Babae timpas ngay mo, Elisa. Sir Richard, Kita mo? Narnakan ititurog na. ti anak ko. Sir Richard, ayan ni Madam Christina. Nagawid biit. Tamangala iti daduma pa akasapulam dito ospital. Kasta ka di. Agyaman akunay kada kayo. Noawan kayo. Jakon amon anya tinapasamak kanya. Awan anyaman na. Kat naragsakak para kan ka. Gaputan nagpasngay kan. Addan anak mo. Iso ti pagbalinam nga inspirasyon mo iti biyag. Tapno matunoy mo ti kalkali kagumam iti biyag. When, Sir Richard, agyaman ak iti dayta nga imbagam. Anya ti agururay agasat ni Elisa. Matunoy na nga ta ti kalkalikaguman na itibiyag. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sika, ti ragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Sika! Tiragsak ko! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.